Pozdrav svima. Evo nas na Andrevlju. Evo iza mene je staza od Andrevlja do Partizanskog puta. Negdje oko 5 km je ovaj staza. Iz pravca od Andrevlja do Partizanskog puta je malo zahtevnije zbog terena koji ide na gore, a kad smo se vraćali je bilo dosta lakše i laganije. Išli smo do Debelog Cera, a zašto kažem kad smo se vraćali, tamo u hotelu su Nataša i Kalina, a evo nas. Ćao. Simona je malo sad spavala, umanio je planinski vazduh. Jedna lepa šetnica od sat i po vremena. Temperatura je sasvim prihvatljiva za ovo doba godine. 13-14 stepeni, zato sam je vodio bebu. Tako da štapovi koji mi skoro nisu ni trebali, ali sam malo ih koristio. Lep vikend u prirodi. Idemo sad tamo onaj kongresni centar Andrevlje da se okrepimo. Stvarno je prelepa livadica, duboko u šumi, oko 6 km od Čerevića. U blizini se nalazi i Testera. To je čuveno omladinsko izletište. Tako da posjetite Andrevlje i okolinu, ima šta da se vidi. Toliko od nas, vidimo se